Oh, musuhan langsung. Explore dulu ya, sabar. Ya, bahasa Jepang anjing. Kita explore dulu kiri kanan atas bawah. Coba kita lihat dulu. Goyangan Wismur bro, muter-muter doang, kocak. Indah banget, indah. Bang, udah bang. Gue malah duduk, ngapain coba? Oh, udah guys, cukup. Coba masuk gak? Dah, gym leader, apa? Elite Four, cok. Oh, ini kali ya yang kita bisa battle rematch lawannya gym leader. Oh, ini dia nih guys. Facial Seeker di mana guys ya? Wah, ini ability ini banget ya. Apa? Item-item kompetitif. Wah, mau coba gak sih guys? Cobalah ya, sekali. Battle kita guys. Oh shit, nih apa guys? Oh, di set guys. Single yuk, coba.
Anjing di bandit semua anjing. Wah di bandit cok. Deoxys di bandit. Wah nggak bisa yang legend ya. Tadi dulu. Berarti di Bennett guys, tadi dulu. Kalau kalah biarin ya, nanti kita move aja. Gue masih bingung juga rematch di mana. Deoxys di Bentar, ini di depan aja. Duh, move tapi jelek-jelek banget guys. Gak apa-apa, kita coba aja ya. Aduh, salah. Oh, cuman 3 toh. Jangan gini guys. Mending gini, kembalian dulu. Cuman bisa 3 pak. Oke. Let's go guys. Tes saya dulu. Aduh, Gasly lagi bangke. Wah, ngeselin sih. Tiga kali lah ya. Mukul diri sendiri bangke. Apa sih? Ih, apa sih? Sumpah demi apapun. Kuat bro, aing bro. Aduh, raw skin lagi.
Duh, aku ajet lagi. Kintil. Hah? Mati juga gua. Easy guys, grinding di sini aja berarti. Anjing bilangnya 1 BP doang. Continue battling coba. Kalau menang gimana guys? Dapat apa? Snorun. Oh, tipe ice guys. Sword dance dulu. Gak apa-apa, dikit. Ini bahaya sih. Mending di hantam aja sih. Flash cinder. Wah, mati sih gua. Sial. Aduh, gak mati, cok. Aduh, flame body. Mati dong gua. Hidup loh. Gua bawa lo mati. Latias deh. Ya. Kayak spin anjing. Ya ampun, bulletproof kontil. Gak ada rasanya anjing. Aduh, mati dong gua. Mulai gak jelas. Gue megain loh. Gak ada ampun gua. Kepo gue. Heal dong. Continue deh, terus.
Gotita. Duh, psychic lagi guys. Gak bisa sih, ini gua mati guys. Aduh, gak bisa di switch out. Alah, trick room lagi bangsul. Aduh, duluan lagi dia. Alah, pusing. Sumpah, ngeselin sih. Hati lah gua. Latios deh. Loh, kok ini di setup nggak di setup guys? Masih level 46. Mungkin kalau lebih diturunin kali ya. Makan tuh Vectors. Selin juga ya Battle Frontier ya. Sirjoltik lagi bangsat. Wait, tahan bro. Cir, gak mati cok. Tahan ya. Ya apa sih? Sumpah gak ada anta guys. Nggak kuat gua. Gua kasih earthquake lo ya. Di bencok soalnya. Mampus Boldor lu. Makan tuh Smackdown. Gue sedot lo ya. Lagi gak guys, lagi lah ya. Sampai berapa sih nih? Charizard, Chespin. Cir, punya Rock Smash. Gak mati loh. Kuat-kuat banget. Wow, Kirlia.
Sekali lagi bisa kali guys. Dia ada fiery-nya kok. Mati loh. Gak bisa bro. Nggak ada lagi nih berarti. Oke, ntar dulu deh guys.